Handonzi asobere tono monchu muligiriri na ukwani ya sema rogoba ya bono chinga kichini kukualigani ya semesa ya mangana maya nyaro kumanyagati ya ritu abire togo kualigani ya kurasema mbija lengentambe kuika chinse chiga bono chia bono margoba litu kerigari ya Jumatano higo ya ragirense ya bono margoba ime ya Afrika ya mochago se East Africa ekarasiri wangu chiko kusansa murane na kukumanyibuna tu abire toko ya sangeri ya kurasema mbija ya lengentambe stariki kuminaisano mutinyoga tatu mwaka buechiri bubere na merongebere neta tona mange habereka okorekana litanganike gimma tonyaramangana ya senchera yoko ya chuta. It is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted, their property is not destroyed, their business is not affected. Onye kogo chiko koro bekana nekia nigo korabe kwa morembe bogma bwamo Kenya onde bwensibo base kogo serregwa Ruto motebirira ida morodinga. Kwa mkia asubuhi tumekuta na chimba kaburi, ameweka sanda pale, akaweka maua, anataka kujizika, anasema aliota kwa ndoto either mtu akufe ama yeye akufe. Umusacha we kunyerembera na gotebuna nigatagete wetindeka kare moyo nase kigo sento komanye. It has a long chronology of bad things that we have to condemn and stand firm and say that this is not tolerated, this is not acceptable, and this will not be acceptable anymore. Nyomo yabasacha sabasacha gosaba kungwa saba kungu ya pio kando mwimen rakwe county ya Kisii Doris Donya Toto. Asayo muone yanda mange bono isaranso kenkumonya senchira yobo ikiranu nyura bona bokandra gutubwati ya senchira ya mtandao ensemu ya Facebook Ndizi TV News digital na bogansemu ya YouTube na bogotona una Ndizi TV News olitokubwatira nere gotira somuno wimonyereye gakoruko Joshua Auta iritira ninchinkuru kwa Vincent Onyancha. Igotoko chaka noroboti kurwa igase county ya Kisii and Nyamira Counties songo asokorobekana kwa bana boda boda wakolekana seditu kuliarira gatia bana boda boda bunigo bakwe murungania anenchira bana boda boda bagendrete kobeku byara n'abanyanyimbo aigase county ya Kisii nigo chingege chibate birabuna abana siasa gete nabo na barayigete batiyego sona na mangana rengeto burayibwa boda boda imeye county ya Kisii buno mulikito Mildred Mumanyi agotomanya. Ensemo ya baraiba boda boda kurwa omocobosongo nigo bagikeire ebikorwa byobukebago ebyo bigendrete gati yebyombe bya boda boda asabana boda boda babere babete bakobekwa byara n'abanyanyimbo korende batarigotebigwa ekyo bakobunigwa ekyo keirera okorobekana kwa bana boda boda mpaka segetuo gy'abanyanyimbo gya Kisii Central ili abamwe abakonyora obosibore asabo babegetwe byara bayigolerwa na gosanga yayiga ekana kyamangana ntokuchaka kubwatu buna chimonya ntunaba ntabanene tubwate family tokuragiri unabona ogayiga murangwane no usali oikandi kichibese nchikurasiri murangwane ngoko chagondo osali murangwane obasabayiga Onyemo ngo chikoligere libiyamo manyenga barayi ba boda boda mbarabi lioli mu burukano mbako endere ko bagayiga baka abantu lioli ke lingana liberive arabu mu orembo ma choko bagayiga abasigali bati utumeku abarayi bande njirembe intumuna tuliga ntubwato murayi tugabana lakini tali njireye bagucha bagutwara sinjire kamne nyoemba tete nyoya yango beke kwani noche polisi obwatu otabike tinyone yang kwani weibe igona ariko basaba este polisi ya bosongo erigere libusana korengana nabarayi abo nigo ekorekana chisegie cho nigo chikoba chigo segetwa nensemo ya barayi kurwa county ya Kisii asebasabire omorembe kwenekigwa nabo igo kwegwa chinga kichinyororo asogokora emiremo yabo na intu tweri baga na intu tokore biasara byaito enchere tokonya komunyo kiuga iga utonya abantu baito baitirwa abande bakobwatu ndori ko chikwala this thing. We have come here otebyo mo county commando itonga asengencho oborendi bwabo rire town yeiga ntore anga buna chairman asengencho go ikaransa koreta obotorerwa se town yaito. Border is a business activity. Any business activity should be given humble time was a conducive working environment in the Tanyora Chivese to work on revenue, which is a national, both and national and county government.
Korengana na Mosoti Dennis oyole omoraibu abasae Eyemo County Kisii nigo atebire amaskani na bwenete kwene kiwa ase County Kisii buna enchere Eyemo yokoleta omorembe gati y'abananchi na serikali ase boigo amochirie omo county commander Kisii asoboraibu ae. Nataka kumwambia county commander wa jimbo letu la Kisii kwamba kazi imekushinda. Kwa sababu vijana hawawezi kuwa wanapigana siku baada ya nyingine. Hawa vijana wametoka masikini, wametoka katika bomba maskini hoi hai. Wamekuja hapa town kwa minajili ya kujitafutia. Hawajakuja hapa kwa sababu ya kupigana. Mimi nataka kuaddress county commissioner wetu wa Kisii County na all the HLCs, Department of the Security, ya kwamba mji wetu wa Kisii unaenda kuwa mji ambao hatukuwa tuna matumaini kwake. Kwa sababu ya investors, kwa sababu ya watu wote ambao wanafanya biashara katika jimbo letu la Kisii, tunakuambia county commander, county commissioner na wale wote ambao wamesimamia vitengo vya usalama ya kwamba hao vijana sio wezi. Ase chinga kecho nigo abarayi ba boda boda batebire barobo nigo bali tayari kumwarigania omoraibu Ensa Dr. William Ruto Eyemo County Kisii. Kiombenkere kya abantu gete ya tokire town yeyega. Uno mo president itago chigocha. Ngete titomorore. Una chairman twatebirega. Tore yange asengeje president yedo William Samoei Ruto. We want to welcome president itekarego chagaiga. Bamanyenga ntunto bantu to Ensa memo gosenga ki to support the government of the day. Kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Mamanyi. No omurikito Mildred Mumanya soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana na yubono nigo witinyana kwebinyina asebigambiro kogendrete kone kyo kubwatekana no gotabwa chinchira cyokonyara kuri kebina sebigambiro kolengana na als osero uyorobono omubase bali bakubwate bina sebigambiro nigatebire buna nigo bali bakosona kuri kebina abantu kubwa chinchira sitakira sokonyara kone kebina byabo ngogajanubire asobwango buno murikito Brighton Makori agotomanya. Abanta bange nigo babeire bakwemurungania bune bigambero mbiriko naja gosembirikuro konaja kwa bina biri banyarire bakubeka sebigambero konende nigo bono yene kibuna abanta bange bari batagete obwene bwabo nige kwirira buna mbatumegete njira chingi ya gose chindonge asokobeke bina byabo. Abanta bange mbamanyiti stage bakogenda ikina kyabo kyamana ko ba successful kero bwate chikire mu cyabo koti. Abange bakoimuka babeka masakara kotini karo wairu samoni simba maitesi bagochira gocha umoisoye baje bato kopire mu kotini terigo tebwati waenasa abantu bonse kwani na batamanyiti stage bakogenda ikina kyabo kimana bategerero irinde anyoro umaine bwa Boigoni anyareka otwerera ninkyo motata kero kora ekera koire kina kyaye ase ekigambero. Titangania karali kiro masakara ya bekire gali kotini. Masakara yanko yagwale namba. Kera irwe namba. Yentongera roge kuru kusamoni. Samoni sekero cyali kiro. Cya saini bune magistrate oyo bwate kinekyo. Ngo ikere ama sakaraya abweneto koirwa no mu obisabwe court. Oyuro korokwa ekoti processaba. Ekoti processaba oyo no muntu ole authorized and licensed by the government who serve those documents lande magega ya yafta asabiri umuntu oyo o stakiri olika affidavit oirani go chikoti nyota yabanga nasabiti umuntu oyo. Ninki gose gekubwatia ekero kwanyarire go file affidavit as ekoti. Ekera bi affidavit ya so ile se file bono ekoti ne obwate ubosubole wokogendererie kina. Gekogera bamanyire nga umuntu oli ostakiri umanyire nga nasoereiri. Korengana nali sinigate buna abanta bange nigo bakwire bina sebigambero. Lakini bona abanta bange bali kogendeke wange kibarabwe kero ba file baguchibaga chama sakarayi. Abandi bakanga kero bagachire nyomba nali bakonyoro bosubole nandi babwekina. Ekyo koti ngo bwatereriere yamanyanga umuntu onabete savuti na samoni siyo kina ibintu biri byonsi byastakiri nyole mbiri nyo bakolige bakonyoranga osaidi mboyo rubo kora kinga na nyole tamasakaraya
koti terikogibuna oyo omora oyo stageti atagete boigo natutebi ninki egasi yekegambero gekogera koti nigororora ase ogotorania abantu ase amang'ana aye asoire ase kegambero kiabo boigo arisi nigo arure kurege tindigo chiase bari bakobeka ebina ase ebigambero anekera ababoreri buna banyara bakomanya abantu bari bakobakonya ase ekoti ekero mwafairire ebinto bino kotini rigi omonto obwate certificate oyo omanyire na serikali ng'egasi yaye agokora nereri eye erinde omana kobeka amasakara gekogera abantu bande bagoikaga ari bang'ainereri ng'a ntaye nkoirere ng'ana begokora ki ng'ana bona inche ngogosaberia ebinto ebi rorang'a omonto oyo boria nabwate certificate ekero bwate certificate nobwate certificate ya currently koreng'ane nigateru na babora kanene nigo baendete gwetera amakong'o ekero bakobeka ebina byabo ase ebigambero una babora kamona okonyora bagocha chikoti baba stranded basi nikumanya ng'ai bagochi ng'ai bakora mwandigire ndi inche nana banko bakorera free ye gekogera chingaki echitorororo ntobwene togokonya nekero omona atobegete ense eye nabwate sababu yaye yabene nguripoteri getaseni Candice TV ireteriane Brighton Makori Mbia muno omurikito Brighton Makori asoroboti rwa senchere yoboikirano gotigana na yubono nigo gati y'abarayiko rwa se county ya Nyamira batebire bunago chikobwatyo mu governor we county ya Nyaribo eri kunyarwe kirani yoko kwaye kwa magendero ase county yo nigo chinga kyecho yo bakago chorwa bene nago ituko buno muriki we county ni gatabire buna mbache kubwatira amune chinse muchinde anasensemelia yomonene somo semyo monene bwe serikali ye county yo eri kunyara kurobo karibwa ya sate bire buna na kurobo karibwa ya senchere etakeire na ukirani ya magendero meye county ya Nyamira asekirenga kyo kumubwatyo mu governor we county ya Nyaribo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, na pia mimi personally namshukuru Mheshimiwa Governor kwa kunipea jukumu la kuwa county secretary kwenye serikali yetu ya Nyamira, na jinsi nilivyoahidi ni kuchukua kiapo ya ofisi ni kwamba tutafanya kazi pamoja tukishirikiana na washikadau wote, asasi mbalimbali za serikali, zile za serikali kuu na zile za serikali za county, county assembly, the county executive, together na wafanyikazi wote wenzangu, ili tushirikiane pamoja tufanyie governor kazi, ili plan zote, mipango zote ambazo aliwaahidi wananchi wakati wa uchaguzi zote zitimizwe. Tunajua kwamba kulikuwa na manifesto ambayo governor alitengeneza wakati wa uchaguzi, na hiyo manifesto inaongea kuhusu maendeleo mbalimbali ambayo county government ya Nyamira itatekelezea wananchi wa Nyamira. Mimi kama county secretary tutahakikisha kwamba pamoja na wafanyikazi wenzetu kwamba tumefanya kazi ile inayotakikana watu wa Nyamira wapate huduma na zile maendeleo mbalimbali ambao waliahidiwa pia ikamilike. What we have as a county is the human capital that we have, because that is what delivers the development promises that His Excellency the Governor made to the people of Nyamira during the campaign time, and that was the basis upon which he was elected. And for us as the public servants, we are going to help him to implement all the issues that he promised wananchi: development of various infrastructure, development of our health sector, making sure that we have a competent and well-motivated public service that is also energized to make sure that we deliver on those promises. It's, as it is, as is meant to constitute. We have a county attorney, we have a solicitor, we have such a number of councils who may be of assistance when undertaking this mandate. It is an office which is meant to be collaborative in terms of undertakings of all the departments, so that it ensures that all the processes which are and decisions which are undertaken by departments are within the Constitution and the law. So for us as a strategy, we have tried to get in touch with every department, and of course impressing upon them that whenever they are undertaking any processes, let them get in touch with the office of the county attorney,
for adequate advice. Na gotigana yubono gati ya watani bechisemya ne kurwase county ya Kisii na boge moyoro kongurwa Gusii bono ni go batebera mwaliganti umurai wense William Samuel Ruto oyura chugocha Samuel bumutinyo yega aiga soro kongurwa Gusii kalengana watani bechiseme ne go amugare umurai wense William Samuel Ruto kone kibuna nkumulikarara magana alengeta magendro ana soro kongo rwa Gusii. State to the Gusii region is a welcome development. It's a good thing. He has been visiting regions, and we've seen what has been happening. So it's a welcome development. It's welcomed to Kisii, especially now that the temperatures around, around Gusii land have gone down because of the perceived handshake between him and the former CS, Dr. Fred Matiang'i. Of course, you are all aware that it has not been very smooth in the recent past. But now, the temperatures have gone down. He is welcome to Gusii land. We expect all the leaders to join hands to welcome him. And I think the leaders are doing that. So, and as he comes, I'm sure he is coming with a basket of goodies to the region, just like he has done in other regions. So na gotigana yibone skuru ya St. Teresa gekanoni go yatoro muyiga bokurebya gwa seri tukulya lero imeye county ya Nyamira gati ali baikira naso muyigo yunga mono mokonywo monogelwe county ya Nyamira Thaddeus Nyabaro amona abarayibande buno mulikito kurwase county ya Nyamira Jobuma angi agotomanya. Nigo yaba umucengo omunene asomoyega bwokwenana ebyego bucya saboro kyo bali bakorete buya asamatemu amanene afumfo ase skuru yaba isiki ya St. Teresa gekano yego toka ase wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba abwe asabana bonsi bakorete buya asamatemu ayo ikwekirira emerongo 35 nomo konyora libaga ase university. Vizuri sana Maria Judy Omoyego yu okolekana litukolya lera se skuru eyo nigo tangano ne miss yabage kora uno mo bishop we diocese ya Kisii Joseph Mairura tunopigwa kwa fimbo za dhambi zetu tuopolewe kwa neema ya huruma yako kwa njia ya Kristo. Ensa moyaye omorokia omonene bwe skuru yu Mary Stella nate bamba begetemero berio elinde ko kinya ekerengo gechisemi ase skuru eyo asate bire bakinire asanene mono korwa ase skuru eyo echaka. We are projecting at 8.5. My guys, is it possible? Is it possible? And we are working towards that. And we know it is possible. Isn't it? Yes. We want to thank the Lord Bishop for his support to our school. Abateneneri bechisemi mbate bambagenda sira esukuru eyo elinde echigo kina ekerengo. My director is here. My chief education officer is here. Because of limited time, I've been working with this team closely, and the good performance we are seeing today, I'm also part and parcel of that. The current learners, you've been told that this year we have to prove ourselves that it was not a mistake, but it is through hard work. Asabarai au baikirana kurwase bunge ye county Nyamira egati yabo omo MCA omagombo mindariech omokonyi bomo speaker Thaddeus Nyabaro omo MCA omochore Doris Nyamanga na boigo abateneneri bechisemi kurwase sub county ya Manga. Mura soke abasatara kwanga PSM minere gakomenyine gare zino balimu nandi buna mulebu yaira na saa ngo bagwate siale. To the teachers of St. Teresa's Gekano girls, you are wonderful people. You contribute 70% of those girls' grades. So the girls have that percent, you have 70%. One thing, education is important to your personal development. That's number one. Number two, your social development. Ensa moyaye omo bishop nasaba okwiwana na kobe aroro egati yo moteneneri bwense William Ruto na boigo omoraye bwe kiombe kia Azimio Raila Odinga. Acha waonge.
rais wetu Ruto apende tu awaite katika meeting fulani, wakae waongee, haya mambo yaishe. Mikutano baada ya mikutano haitafaa kitu, na ukiwa na dhana ya kwamba utapindua serikali kwa sababu hiyo, hawa watu hawana bunduki. Ruase kaunti ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biamono omora osomoli kito kurwase kaunti ya Nyamira Job Maangi asoroboche rwase nchira yobo ikiranu gotigana na yubono omunyakirobo wensemo ya CBC anasorogongo rwagusi Professor Ondere niko bananyarira kubolia Bible ikoneke bunanko balenda barabana babo chinga kechiga basoira somutumo komoke ghost aftama okwana chinga kechibo igoni gawaire nyambiyamona aborokia amona Bible asokubwasira na koneke na CBC nkonyarira kiraniwa anasansemeli ya junior secondary. Watebia abali baita school chonsi ya Kisii County. Ngiga sabaga ndrete nengia kurwa ji program ya junior secondary school programs. Ejije domiciled as a primary schools. Bali magenda to kolega asielia yokosomia bana na komeki shwanga bana bale kokora program ya JSS inega singia mokora. Kendo kende na gosaba bolive county ya Kisii ega singia mokora koira bana jiskuru unaona igango chaka tole half term kurwe wiki ye igorenda matukona magawa chakabera ka molenda abana babe abana una baruete school na nabenda muna jiskuru na barueto. Nago tigana na yubo no murai wense William Samuel Ruto litukole kokwana kurase nyomba yobora emega yokomera nagati ya bara kurase county ya Trans Nzoia. Ruto ni gambori murai weke makia ODM rera moro dinga kone kibuna soko robekana agenrete kurobere kokoleka nitukole Jumatatu tariki 20 ngochi kole koba komorembe na Ruto ni gate bire buna Raila Omoro Odinga asoko robekana bereka okorase miaka ya Johnson koraba komorembe Ruto ni ga community buno okorobekana okungochi koba komorembe na kurogo tindi ebintu by'abantu mbibase gosaligwa. Sasa huyu mungwana ametuambia anatupangia maandamano. Na anatuambia ati itakuwa maandamano ya amani. Sasa mimi nataka nimuulize. Bwana mkubwa, wewe ulipanga mapinduzi ya serikali ya Kenya. Wakenya wengi wakapoteza maisha yao. Damu ikamwagika Kenya. Wewe umepanga kwa miaka 40 mambo ya maandamano. Fujo imetokea. Watu wamepoteza maisha. Watu wameharibiwa mali. Kumetokea fujo katika taifa letu kwa mambo yako ya maandamano. Leo unatuambia ati utapanga maandamano ya amani. Tunangojea hii maandamano ya amani tuone kutoka kwa huyu jamaa ambaye hajawahi kupanga hata siku moja maandamano ya amani. Maandamano yote amepanga kwa miaka 40 ni ya fujo. Watu wanaharibiwa mali yao. Watu wanapoteza biashara zao. Damu inamwagika. Anatuambia ati amebadilika leo ati atapanga mambo ati maandamano ya amani. Mimi sina shida kama rais apange mambo ya maandamano ya amani. Lakini mimi nataka nimpatie ushauri. Aketi chini na polisi. Wakubaliane. Hiyo maandamano itakuwa ya amani kwa njia gani? Asije akaharibu mali ya watu. Asije akaharibu amani Kenya. Asije akamwaga damu tena vile amezoea, kwa sababu we are shortly going to tell him enough is enough. Mwenchu muligeri bono na mange tuabato go kwaligania kolende bono ya monenda mange chikora gaisa to chia bono botukonto chiko kumanya senchira yobo ime ekero kilibo igobo sombi bwababogo tena se county ya Kisumu ko gwatekana no korobekana gwacha kabene lituko lya lero ase county yo asoko irobo ya uchokoro korobekana konde lituko lya Jumatatu mbiemo na soko chora mese mangana maya wali mwatu bote na sensemo ye mtandao asensemo ya Facebook domi yule mmoja Samson nereke ba kiomba kiri
tubwatire na bange unabono nere Jared Mbaka bonse batubwatiriye ase margoba yabono rutare kubwatira nere gotera somuna bwimanyiriye gakorwa Joshua Auta karakari Petronira mukira ne kichubi cyamunirwe cyawe kira senchira yoboye kira ntomera nisa tobuna botambe retirana inchenkorwa Vincent Onyancha.